Iri ni itangazo rikomeye cyane risohowe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Fardc, aho zasubizaga cyangwa zagiraga icyo zivuga ku raporo ishinja ingabo z'u Rwanda kugira uruhare mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, yaba muri gahunda cyangwa muri operasiyo yo gufata umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bitandukanye. Ariko nanone yongeye gusubiza ku bijyanye no gushinjwa kwifatanya n'umutwe w'inkoramaraso za FDLR, aho zikomeje gukora ibikorwa bitandukanye burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka rero tubagezeho itangazo risohowe n'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Fardc kuri raporo izishinja gukorana na FDLR ndetse inashinja ingabo z'u Rwanda RDF kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Repubulika ya Demokarasi ya Congo ishimira ibyavuye mu isuzuma rya komisiyo y'ubushakashatsi ku byabaye kandi isaba mobilisation mpuzamahanga ikomeye kurushaho kurwanya ibyaha bifitanye isano n'ubushotoranyi bw'u Rwanda. Kinshasa kuwa 7 Nzeri 2025, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo irashimira umurimo wakozwe n'inzobere za komisiyo y'ubushakashatsi bwashyizweho n'urwego rw'umuryango w'abibumbye rushinzwe uburenganzira bwa kiremwa muntu ku bibera mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Raporo ikubiyemo igihe cya Mutarama kugeza muri Nyakanga 2025 yemeje mu buryo bufite ibimenyetso ko ikibazo cy'uburasirazuba bwa Congo kitari ikibazo cy'inyeshyamba zisanzwe, ahubwo ari intambara mpuzamahanga irangwa no kuba hari ingabo z'u Rwanda zigaragara ku butaka bwa Congo. Uru rwego rwo kubyemeza mu buryo bw'amategeko rugaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo ariyo yahohotewe n'igihugu cy'amahanga. Raporo kandi yerekanye ibyaha bikomeye kandi bikomeje gukorwa n'inyeshyamba za M23 n'abashyigikiye b'u Rwanda, kwica abasivile, kubohoza abaturage ku ngufu, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gushora abana mu ntambara ndetse n'ibitero bigamije gusenya ibikorwa by'ingenzi by'abasivili birimo ibitaro n'amashuri. Bamwe mu bicanyi bakozwe hashingiwe ku moko, umwe mu bwicanyi nyine ngo bwakozwe hashingiwe ku moko ku rwego rw'amategeko mpuzamahanga bashobora gushyirwa mu rwego rw'icyaha cya jenoside. Kubirebana n'ibirego byerekejwe ku ngabo za Fardc, guverinoma iributsa ko iyo raporo yahawe u Rwanda amasaha 72 mbere y'uko isohoka, kandi ko habonetse ibitekerezo byanditse bisaba ibisobanuro ku birego bikomeye byari biyirimo. Ni ngombwa kongera gushimangira ko nta bucuti, nta mabwiriza y'ubuyobozi, nta n'ubufatanye bwa politiki buhari hagati ya Fardc n'umutwe wa FDLR, ahubwo amabwiriza y'umukuru w'igihugu arakomeye cyane kandi abuza buri bwoko bwose bw'imikoranire ndetse n'ibihano byaba ari mu rwego rwa gisirikare cyangwa urw'amategeko, bihita bifatirwa buri wese uketsweho ibyo bikorwa. Ingabo za leta Fardc ni ingabo, urumva, ziguma ari ingabo za Repubulika zikomeje kuzuza itegeko nshinga, amategeko mpuzamahanga agenga intambara n'amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu, kandi zishyira mu bikorwa politiki ya zero tolerance ku byerekeye ibikorwa byose bikomeye byo kubihonyora. Guverinoma ibona ko bidakwiriye kugerageza gushushanya ishusho itariyo n'isa nayo hagati y'uruhande rumwe ari rwo ngabo z'igihugu zishinzwe ibikorwa byazo kandi zirengera ubusugire bw'igihugu, n'uruhande rundi ari rwo itsinda ryitwaje intwaro ryo guhungabanya umutekano rikorera mu cyimbo cy'igihugu cy'abaturanyi, rifite gahunda ishingiye ku gutera ubwoba, gukora ibyaha byagutse no kwiba umutungo kamere, ari narwo rugero nyakuri rw'intambara cyangwa ariyo mpamvu nyakuri y'iyi ntambara. Repubulika ya Demokarasi ya Congo iracyiteguye gusuzuma mu bwitonzi buri kirego cyose gifite ibimenyetso cyerekezwa ku ngabo zayo Fardc.
mu nzira zemewe ziriho imbere mu gihugu kandi igatanga igisubizo gikwiye mu rwego rw'ubutabera. Ikomeje kandi kwiyemeza gukorana n'inzego zose mpuzamahanga zizewe kandi zidafite uruhande zibogamiyeho, cyane cyane komisiyo yigenga yo kugenzura ibibera ku buyobozi bw'umukuru w'igihugu, perezida wa repubulika, guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yongeye gushimangira ko yiyemeje kurengera ubusugire bw'igihugu, kurinda abaturage bayo no kurangiza burundu umuco wo kudahana ibyaha bikorwa ku butaka bwayo. Nahangaha itangazo rirangiriye, ni itangazo ryasinyiwe i Kinshasa. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira neza, Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikaba isohoye itangazo rikomeye cyane, igatera utwatsi ibirego by'uko yifatanya na FDLR. Ibi byo amaraporo yose mpuzamahanga yakomeje kugenda abigaragaza. Rero bakaba bavuga ko bo bamaganye ibitero bitandukanye byose bya M23 n'ingabo z'u Rwanda nk'uko babivuga. Bakavuga ko babyamaganye mu buryo budasubirwaho, bakavuga ko biteguye kuba bahana. Ngira ngo murabizi ko izi ngabo cyangwa iyi Repubulika ya Demokarasi ya Congo y'ubwayo itakora ibyo ngibyo, n'ubundi kuva kera yakomeje kugenda ivuga amagambo asa nayo ariko ntiyashyire mu bikorwa. Iri tangazo rero rifite byinshi risobanuye, kuko bari kwihakana FDLR mu gihe ibimenyetso byose simusiga bigaragaza ko ingabo za FDLR, yaba amaraporo mpuzamahanga, yaba ibiri basezerano zitandukanye byose yo Repubulika ya Congo n'umutwe w'iterabwoba w'abajenosideri uhekuye abanyarwanda n'u Rwanda muri rusange, bakaba bakomeje kugenda bakorana n'uwo mutwe mu buryo buzwi kandi bwinshi. Yaba abajenero babo, yaba perezida wabo, audio yagiye hanze, ngira ngo murabyibuka neza ko twabagejejeho amajwi ya perezida Ndayishimiye ayohereza aba FDLR. Ngira ngo murabizi neza ko mwiboneye amafoto agaragaza umugore wa Chilombo ajya gusura aba crap, aba special force ba M23 bari bararasiwe ku rugamba. Ngira ngo murabyibuka neza. Rero n'ubundi leta y'i Kinshasa bizakomeza kuba ko yakwemera ibyaha ikora, by'umwihariko mu bijyanye n'ibyaha by'intambara, aho ikomeje kuba ikora ibikorwa bitandukanye kandi bibabaje. Mu gusoza rero, reka tubagezeho updates nk'uko mumaze kwimenyera. Iyo dusoza inkuru zacu turi kugenda tubagezaho ama update agiye atandukanye ku rugamba. Tugiye kwerekeza i Masisi, aho abarwanyi ba AFC M23 bigaruriye agace ka Chowa. Ni amakuru yakomeje kugenda ku mbuga nkoranyambaga, aho kugenda bayagarukaho. Nubwo aya makuru yaje, mbibutse ko ibi bijyana n'ubundi n'imirwano ikomeje kuya mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku bitero Fardc ikomeje kugenda igaba kuri M23, ndetse Fardc yifatanyije na FDLR n'abarundi bakaba bakomeje kuba bagaye ibitero bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, ariho bakomeje kwica abanyamurenge mu buryo bugiye butandukanye. Ndabashimiye cyane, ndabakunda cyane. Bless up.